Ni pediang song bahaya pibaro ki para jor saci sen jaki sawayom. Kari Portugal akan sedang ya kajing ya kena ban yo rung saka FIFA World Cup kabalong ha usnem arajar arfun rew haki lai tuli kiri kata USA, Mexico, bat Canada, Persia ya ka Armenia ha por khandai teng mentah kacanmen. Ka Portugal ka badan lang ka Armenia, Hungary, bat Ireland ha ka Group F. Kahaban wan ha kerdan beningkong banyak rung direct saka FIFA World Cup arajar arun reo. Kumta kajing job sibit kamit ha kajing yala guys dang kalong kabakongsan nakamta Ronaldo pat kari jong u banyak rung saka FIFA World Cup arajar arun reo. Kan reo teliki tim kinyo rung saka FIFA World Cup arajar arun reo na daw ba Europe. Hakaba hat arteli kibawan ha kerdan beningkong na kikat arteli group kinyo rung direct saka World Cup kan ba yaki South League jaka onya kene apa dang kihat art League best group runners up kiban hab yala kai leng ba ka playoff paralog pai mentaya kane ka group F ka badon ka Portugal hatu kalong ka basuk ka Portugal bani orung saka World Cup arhajar arpun reu pun jing perkajong pileng ba ki comments laban pen mawang ne ba Ronaldo ubat trang dik ban ora World Cup haga jing im jong u udan kam ban yala kai bahana do basdang kajing ya kene ban rung saka World Cup ban penting na bakari jong u kan yo ban yala kai haka FIFA World Cup arajar arfon reo laru ban pen mawang ne baka Argentina kabadai kari Messi kala rung saka FIFA World Cup arajar arfon reo na po ka daw ba South Amerika daga bawan haka kerdan beningkong dalai pupra points nagi kanyo teli kijing yala kai kumta kipai ba menta kipai kemat saka Portugal penting na ba Ronaldo ru unyala kai haka World Cup arhajar arpon reo kublai api para loki para jor tada do video sembiang haka waipat ka video kublai sibon